Hello, a very good evening. Impact News ki Manung hono da mayam punam kutaram nokchari. Maruina ngasi ekhoina khana jagadori ba ngasi ki Manung Hutna ki topic ase ngarang maksu khoi ngarang se khoi ge CBI charge set aidana sorry NIA charge set aidana si Manipur gi hajik oiriba launch ka mari laina na khoi khunngak pasing fa gi ba amadi marak sida moirang them anan ka bo miyo ema fa gi ba far matung da NIA na wahang pahung tawba matung da Hajik Manipur police ki lakhiba khulai sing se Manipur gi naha singda masi akhoi gi weapons training camp ta masi training ta udasi nei tongan Manipur gi khoi gi aina thingkraba outfit mayam khak sinarga haibi wafum leiri aduga amarom da mo hajik akhoi Manipur gi police ki lakhiba khulai se masi cookie la akhoi naha singda cookie miyo singda masi lan tawda sinai haibagi adugi NIA gi charge sidam khak NIA gi makhoi gi Delhi gi court masi gi pugat ki wafam laikre aduga amarom da mok hojik akhoi gi Manipur gi akhoi gi manung da su lairiba notice ki oina khwai gi chawna lairiba adum ba lal holup amakhak oiriba India government ka akhoi gi from the last 27 years akhoi peace agreement tawnarga lairiba Nscn-Im bu su hojik oiriba lan sida Manipur gi akhoi lal hobu sing da sagat le haibagi wafam da singba phongro khibda hojik amuk makha tarak pada hojik NIA gi mathak da Nscn-Im na charge mayam kak tawrai madudi hojik Nscn-Im gi mathakta NIA na pukhalai bo wafam si masi yumfam yaudaba adugumba from the last akhoi gi chahi kya gi mamang dagi masi blame tarko lakba tongan ba masi propaganda ni habi wafam na singba phongdor pagi wafam laigre aduna Nscn-Im gi maike dagi NIA na hajik chathari ba sumba lalong si India government ka manarga chatharak ba adumba lalahulup masi India government ka peace talk ta leiba adumba peace agreement leiba sumba lalahulup asbo masi namta na bani habi gi wafam singba phongro khibi wafam leire aduna maroi nangase akhoi thamjari topic Nscn-Im countercharge on NIA. Adu ngasi manung hota khana nawi da ai hek thangna lengsen biriba khoge oja Premananda Dr. Premananda Yumnam ni head and associate professor law department Manipur University. Oja Premananda a very good evening taram loksari aduga mai thang deng lengsen biwa oja Khuraijam Athouba working president International Peace and Social Advancement IPSA ge aduna Athouba su taram loksage aduga khoi gi ahum suba panel khoi ngasi gi guest si oja Ningthoukhongjam Ibungochoubi oigadabani editor Manipur Mail hojik khoi lambi gi traffic oibana maram oibra hojik studio da yoksan bilaktri ngaki madung da yoksan birani so ai han wi saruk se Athouba da dum laksarage ai oja Ibungochoubi ko na dum join tominan mo gi hudong sabal loksage so Athouba maru ina hojik Nscn-Im na thamai bo wafam se hojik NIA na pukhalak bo wafam sing se masi yaning de masi yumfam yauda wafam ne haibani aduga Nscn-Im na thamba wafam si kari manam gi da mukto KNA B natraga PDF haiba moi gi lal hulup sing se da makoina lan tawna bagi maram su leite mamang tu tawgi bagi adum wafam leite haibani aduga amuk akoi gi NIA na hair po wafam da Manipur gi khoi lal hoboda maitai gi lal hoboda Nscn-Im na support we have say total strongly condemn we have wafam yauri sideways de homina je athoba kari wafam thambe statement ani se koina yeng taraga di statement ani se koina yeng taraga di magi prem koigi ani si marta koigi counter argument am thole okay NIA na Nscn-Im gi magi peace talk ki koigi phongchat sida kaya tare koigi magi unethical loiba natraga peace talk si kaina nabagi kairak nabagi some kind of breach of agreement haigadra breach of magi peace agreement adu do establish tawna na bo na ba man ba intention nama koigi magi wahi sing sida reflect ore on the other side koigi Nscn-Im na tholok ba statement na mu NIA sina Indiana ekhoi lisang sina chatharai ba handaki rang side jo hena kanjalai ba koi proxy war gi dynamics ama leibu to adugi potu yam mayek sengna example yauraga ekhoi gi Nscn-Im na puthora pagi do high post da NIA si ekhoi gi India government gi agency amani high government gi agency si investigative agency ojaraga su moisi kanorom da ekhoi gi narrative building ekhoi gi agent mo ina season ra kodona tawbugi pochi
Nscn-Im na thadoriba press release da na mu adugi kanoma reflect tawr ko haitare ada luridi akoi statement ani si akoi na ani maksi yeng matam da amana chumdoni amana landoni ado aigi observation da di masi Nscn-Im na haiba sina chumdong male okay NI na haiba sidi moigi ulterior moigi larger political game do adugi maruena koi northeast region amadi Manipur gi area da moina India government na tawraiba moigi internal security issue high moina dei counter terrorism high counter insurgency high ko sigi agenda sigi manung sides da akoi gi NISC tools moina mafam sides da operate to holakanda moigi through dagi akoi sium makal gi narrative war ma anoba keno ma sagalakpagi mami ma yam chawna taba adu sorry was the Naga ceasefire agreement from the last 27 years I was 1997 oirangani khale adu sorry was the India government ka Naga ga di masi chowe agreement am khaktor la kone adu amuk 2015 abung Naga peace accord same gi wafum dulere adu NI habisri India government ki makha da leba agency am khakni adu NI na ga sumba wafum thamak pa Naga gi adu mala lolup Nscn-Im gi mathakta yam chowe wafum khak thamod Nscn-Im na yaning da utpa modi hai ba wafum singsi masi inform yaudab ne habi wafum sorry was the NI adagi Nscn-Im India government ahum jigin manung jida yam chow miscommunication among laibagi wafum zu laibagi mami tabi bro kamai ni yengwe choice NI ga India government ga di miscommunication lai roi NI na tawrei execute tawrei ba thabak se India government gi directives mogi larger plan do fill da akoi thabak to onthong na hona khoda mai pa na hona ba tools sin na rei ne ba ko aduga sagi prem na ri ba 27 years of hogi peace talk peace agreement peace talk tawre ado haiba pochi hoji phobol loishandana sum leibasina sine yamna bad precedence ama leiba right because kai no da northeast or Manipur gi areas da operate tawriba insurgent groups Nscn-Im khatana te atopa hena ka hetare hoji ki leiba film sida hena ngana sanaba yadaba adagi di hena ka hetare serious oiba India government na control to ngamdana leiba insurgent group me ama operate tawriba sigi operator bi mayam sigi manungda Nscn-Im sina tathareiba India government tathareiba process se masi India government ji kaya yamna sincere oina kaya yamna phajana chathara kanda tamjaningai oiba haitare ne atopa group na IM ga India government ga tawnariba exercise se masi yenga ga matau tamjaningai oiba ari atopa insurgent group sing da encourage to ba potu madi ngasidi koi uba phangdre da aduna atopa group sing sina Nscn-Im ga tawnari ba posi yenga kanda as akoina masi India government je thaja ba de moina tawriba design of mogi working se masi reliable oide moina tawje namthak tawraga loishandoni kaina mayamna khanba potu nomu chungba malalakpagi porama yam chawna lere aduna sigi si India government go India chaw mai thiba mane na mai tumjage anyway athawa yam nuai jai ai makhata na ai ozadang laksage oza Premanda ado oza Prem sai sida khoi yeng bya base India government ki karam bakari policy le rage India ji machet thungna thugai bi yana ba hajik manung jil lai ba khoi gi furup mayam hajik mawang da ju tunga furup mayam khok lan tar ga lai masi khoi mamang da cookie paite adi cookie ge naga ga maitei ge muslim ga haidi hajik makata na muk maitei ga cookie ga muk lai re hajik aduna matam gi oiba adu lan muk suk chathar le aduna sarwai sida is there any khoi gi India gi game plan gum yaw gi wafum la abra ka habi wafum bau lai ri habi da sai aduga hajik chathari lan che chahi ma chathab gi wafum su yamna ka hena sang habi wafum su lai ri atu khoi tongan khoi gi praja section myam khong na thamba matam da su I lan si yam kuina bagi maram lai te ka habi wafum su lai aduna sarwai sida Manipur ji rai thoiba communal class thoiba si masi kamaini yengwe masi is there any game plan between like India government ki marak ta kai have you often chingle kari mo thambe sai magi manung da budi dum pot lei ni ko si koi ga conspiracy hai lo gi maronda biga conspiracy ma adum leibia bagi post dum koina public domain da leibe document me am yeng ba dum masi gi post ma di yaw mali da how far ma du kam sum nu si khangba ticket pam ni changi ado hoji Nscn ga hairisi koina port ohum mapan thole ko moina haisi acquisition ni asai kenona NI na article ma igibedu gi rebuttal na pirak pani man pisi ala man haisi India gi security forces sina logistic and material support to KNA B hai ko KNA si ani le han KNA dang le ramani adegi di B sina Myanmar operate to sina
KNB hai moina do masidi dum Manipur du tawdoi operation se ada masidi bera lere adu sina sumumta ga di ko KNB si da logistic and the material support pi re hai moina kari material aduga logistic support pi no ha kan da to wage war against the Maitai revolutionary group hai ba ko adai leiba du aduna akoina numit nungti gi dum phange ne akoi kapna ba se sai gi Manipur ga Myanmar ga taina ba area sida Maitai revolutionary group sing siga aduga Myanmar gi revolution group siga kapna ba simam thoi ab nungti gi thoi si India gi kanu su armed forces su lerang mani leibam thoi adu akoi bapta de moi yaw yaw da ba ko aduga dum kapna ba paw ma da di mase kapna si akoi gi ULF ki Pambai group hai amana de amana khalega PLA mu adu de yaw in hai ada sopan yaw di kai di hai minor injury kana amai thami ana duma allegation han oi ba adagi di moina ka su KNB ga adagi di kano ga PDF ga mathak ta ka su lan to leiti hana Nscn-Im na mu sengdoi ko adu su hai adi yam luri si the hai si na sai border area mati emudi India gi security force sil to thami hai movement ke mya da hai de dai du nga khai gi akoi gi sil to ga madai lai mi sing lu sel ge ka han to bra adu magi wakhalo la adu gi male asing ma yeng adi sil to ga thami maruina akoi border area Namli ga adagi di Wakli area hai Kampung district ni ko already as moi Assam Rifles akoi security forces lo sil tor thami ha yam lu ye moi na hai ba si uji ai yam mi hai ta ahum ni maru di uji ki do na sai gi KNA si Myanmar military jantai mathak ta lan to group amani ma asing badi keder di yam de koina lai ta kai da thi ba da ma si 200 ke dai hai ba hai si aduna han kapna ri du 200 mu lai hai loi lai hai si na di 200 mu lai hai sai khabar ki pau da ko ni sui ki pau da adu moi ki kede si recruit to si 200 mu ne adagi di pau ma da mamang gi numini ni humni gi mamang da yaw gi pau ma da na sai PDF su yaw wi hai ko the PDF ka si di ma di well organized su beni ma di PDF ki moi gi 50000 plus ka lei ba ko moi gi kaino se keder se adi 1 lakh heli a report ma da 1 lakh tu da kayam na train tawraba kayam noi ka pa ngamba combat when sinabi ya ba kayam le ba des adu gi moi hai de adu ma di am well organized ma command structure lei ba adu ga sigi KNB guys di command structure lei adi da sidi si daku darang gi type lei ba kanghu ne ba am sathi ba kanghu ni sidi ada sidai ga kano taw ye khoi gi weapon ga material support weapon dare na ko adagi di logistic ga lei pam ko pam pau pi ko loi mu yaw da land sang ani sini logistic ka material support sini land ato padi to num kana de ani si pi ha ga di acho allegation ni ko masi na na mu sengdok po khot pa to go dra india government ga adum da lak pa chumren khale ba adugi potu de yeng de khamada manung si de bigger conspiracy ma leibu ma le ba ko de NIA gi porama Manipur police gi kai de gi lakhi ba nongmei sing si akoi gi kuki gi kanum praja de la loba de ke mar ka na ba sinani kai na ga moina su charge mogi court thangat pa charge ni ko adu budi charge ta ngai ni akoi gi legal proceeding da di han investigation torani aduga charge se thang kani moina charge hai bani sina finance charge di kai nate finance investigation report ni adu moina supplement PBA adu CRPC da NIA act yauje aduna ahan bagi finance oi report amadi moina pirabane piraga adu matugin NIA court se moina special court hai NIA si ko NIA act National Investigation Act 2008 ki makha da leibani man tawdu se schedule offense tu ga adai da leiba sing du mana pai doi ne aduna adu potu da man taw se asing badi charge se thangat pani charge ti court sem doi ni adu charge tu gi damak ta hearing trial cha tharani adu erga su NIA court ni na NIA masa mak tu na maina charge ma charge ni thangat pai se adu su aruba thoba amne kono di hai madu charge ni charge na ti charge ne lakhane ba charge het taroga charge tu trial cha thar ka doi ne ba court special court haji NIA court su koi ana adu taw doi na khoina muk thamningi na NIA masa mak si mas atopa police ko manati ma se ek amagi makha da statutory agency ne counter insurgency oiba enforcement agency government India makha da leiba minister of home affairs makha da lei haibadi ade magi kano makha da leiba ni man control tawde aduna NIA se amaina central counter insurgency law enforcement agency ni aduna ma NIA ek makha da leiba ne adumba kano amana haidi yamna back oiba haigadra kai adumba charge ma tawbuse masidi ai khamada hujiki conspiracy ki part se masai daga yawbugi manba ni ko khona madu akoina haiba yade aduna adugi porta ga sanghin bara kaina ko chingna bai tare adaina khambada achu mudu thidopum chang right changi dana ko lalu budu di dandi pi batare adagi Nscn-Im na thamai ba counter charge ka si masi akoina
यामने लुम लहुम थोएब इदा इदा लौब चुमदे मोइन एलिगेशन तौरी सिस्टम चम नते गवर्नमेंट इंडिया की मथक एलिगेशन तौरी नेबा अदुना हुजिक्सी इसिंग सिटी बॉर्डर सिटी अखोई की पोरस नत्रे बॉर्डर त लेतरने साइड पे चना द लोई तौबरिना आदे स्वांकन की इथिनि ग्रुप सिंगसिगा असai के ngasai ha अखोई ना हाइबदो के ने बी दु असai द लेब पोय लेब पोने मोइदि असai की कमांड सक्सु लेतबरिना मीने खरा मतिंग पांग खोलगा अदुना दु कापु दुइने मोइदि अन चिंगनेनिगा याम लेब हाइतारे असेंबदि मसी आइगी हम्बल अपील दे मसे कोई इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज अप्लाई तौदो असेंबदि सी इंटरनेशनल armed conflict international armed conflict ni haiba su yai non international armed conflict ni haiba su yai non international armed conflict di lalu odu ani non sai proxy war ge tu ga non state actor ani kapna ri ne ba ko kapna ba sida non international armed conflict ne ba magi law apply to ga da bani adagi di akhoi na sum lai park pa thengnari si manipur ki lal hori ba ule ka haiba pl ai lai ki wari ni ko ai mo na te moina haiba de masina akhoi national liberation movement oram ta ga di moi se international armed conflict ni hairi lai na haiba ni ko geneva convention protocol na haiba ang tong hanjagi uji ki do mayam sum ai na sum asai ule na pl na hori ba lan sina moi sogot pa akhoi kai nei te akhoi lai ki wari ni moi ki lan sina national liberation movement oiraba adugi theory du oitaga di moi se national moi se international armed conflict ne se akhoi khanga da ne ada moi ne sokni itam jamna non international armed conflict leba am actor lalho terrorist ka tawu du lan te moi se national liberation ki posi yaw taga di ngasai ki international armed conflict ni hairi ba ko aduna khambada sumba ki timing ne yorok posidi si darkar le di ICRC daga paw pi bu sume ICRC bu changoi india se sumba chang mo ka yagan de ba ko yagan daga su akhoi academy shana moina de akhoi forum dagi ICRC da lan bu kapna ga di ma neutral kind of observatory ne ba ko aduna ICRC daga paw pi bagi mathau ga lak pasi khoi anyway da bu chumre khali thagajero za ai han bagi akhoi first half adi break ki mamang si round ani ai lak pangam da hona jage yam tin de lak jage aluga once again Ibungochoubi welcome to the studio ngasi ki topic se maru ina khana jari se Nscn-Im Countercharge on NIA aduna NIA na kariyumba khara wafum khara thamgre wafum singsi maroina hajik manipur gi lal hobu singda khoi ge notice ki oina khwaidi chawng leriba adumba Nscn-Im ge adumba myoi singsina manipur gi lal hobu singna support tawe habigi NIA gi adum gi wafum legare adubo hajik Nscn-Im na totally madu yaning de habigi madu oppose tawe wafum na singo phongdore sigi mathak tamu khoina thamise akhoi ge hajik leriba khoi ge Indian security forces singina cookie lal hobu singda support tawraga maitai lal hobu singda lan tawle habi wafum onkhok so hajik makhata na Nscn-Im na NIA da charge tawri sai wise der kari mot pb back kari wafum thambe prem hojik khanari ba issue me amasi maksi ama se pulap mix up torokpa haidi pot amamam se tungan na dissect torwa matung na khanaba amma haibadi hojik si akoi hana hojik rang ngasa yu hainar pase editorial natraga comment me am hainar bisi government of India na any lam khudingi thorok crisis aduda disease amo waragadi laina ne natraga karigumba issue ne haragadi madu solve to godobne haibagi issue ni yam kana hojik mayam na phungna reibse karigumba manipur gi lamdam sida natraga northeast ki lamdam sida Nscn-Im gera Mizoram gi oigera Nagaland gi oigera Manipur gi oigera any thora iba issue me amasi independently tungan na magi issue se handle to amma maduda problem se kada thora ki haibu government of India natraga magi administration se magi policy sida e kauba amaga khanar leba matamda b haiba ma c ma haiba ma sejinarga tungana amma neutralize to magi force ne suppose akhoi body gi mechanism da akhoi gi organ ma naragadi organ duma treatment phasana magi yengdabane remind tawna hojik laiba conflict si ihan hana akhoi na khangadabu si whether Nscn-Im haiba akhoi gi north east da yamna hojik akhoi gi issue moina khanariba asi handle tawna magi damakta government of India na Nscn-Im si tungana handle to godobne very seriously makhoi gi damakta makhoi destabilize tawna magi damakta atopa community sejinabra haibaduni and signalagadi madu honest oidi haibani hojik kana hainari se if at all Manipur gi ladiba entire historical movement langera chumugera ngamgera ngamoida that is a different thing Manipur gi insurgency movements de ladiba si sigi issue address to gi haiba targadi madu de address to godabni not by using a particular community hojik kana hainari se ko nahan si akona han reflect to godabu se Manipur gi me gi thokraba matungda kana na responsible oiba statement si Manipur gi statement pi bunate wahi mamam shu mamam da yaru khibani home minister na
Manipur gi issue si mapandagi khulai paiba mi changa aga leibagi report leire haibagi Home Minister na pi bai se statement pi bai se it is a very serious issue madugi matungda amuk external affairs na magi statement da Manipur da mapandagi foreigner khulai paiba mi leire haiba ma haigre madu ibataragadi if at all mayam namu hangai na Manipur da mapandagi khulai paiba Manipur gi irang thoi basida leigragadi koina hoji chingda leire amada leire haiba leigradi if at all lan tawriba mayam se atobalam uram taragadi kadaguni haiba ma issue ni he aropada leiribsi ko matungda mu NI na thoi basigi counter charge ne hoji koigi awai khum tawna ribse NI na Manipur da gi pick up tawkhiba mi gi matungi investigation na investigation ne investigation ama complete oidring aida magi finding mayam magi report mayam ase akogi public ta hainade when the investigation is incomplete ko koina media da journalism da hainari base karigumba investigation ama chadne ngaida magi kham thingba loidri phawda hence proven natra karino ama right adriba phawda di madugi se statement je pinade haibidi chumra natra moin haibje under duress da haibra adu de koigi kanogi legal gi expert mayam hairni ko anybody police ki mafam da any custody da hariba mayam se in the court of law yabra haibigi sum suleri adubu NIA na thora agadi it has a very serious implication hojiki thoi ba says da karigumba ulterior motive amaga thora ibra haibidugi issue dane hojik debate tangari bise madugi matakta mu Nscn-Im na Countercharge story bisina the government of India hojik lariba matam sidai stage da irang si lawra mamang da su bapandagi mi atopa pora aga koigi organization kharagi da mukta madu counter tawna bi da mukta season nai haibidune adurani sa koina prem hari if at all honesty natraga magi institution namagi government namagi koina yengada basi issue ama natraga kanagumba ama ngamdre natraga ama laina ne na khalag natraga koigi layong ne na khalaga su ko aina example on haibigi wani ko issue ama lerga di issue du madu da particularly address taguda bane not by using or abusing or misusing another group aduna Manipur gumba pikhaba lamsi da chawgraba akogi modern ai nahan di khangde 36 muk haibra kanoma hai 33 tribes sure haibra kanoma hai Manipur je ko Manipur si 36 communities lai re amma ga government ga khanaba matam da mari manga muk sijinar ga khanra ga targadi that is the approach is wrong adula akogi government gi honesty ama commitment ama magi tongan ba idealistic ma yaudre karigumba issue ma leragadi madugi issue address togoda bane hojik akoina kanna mayam nam hojik media gi through da hojik comment da hainari bise pauni aduga ngasai gi Nscn amu haiba ayana ma adugi mathakda amu if at all government of India na serious oragadi issue si magi leiri ba problem dugi magi community dugi magi group dugi tungana madu address togoda bane rather than using some other group agi British ki you divide kariba koigi khaidok laraga dum khana halaga rule tawbugi do I think that is not the time because the government has to be honest the government has to be committed in resolving in any issue but not by using other community or other outfit asagi destabilize ononamako that will create more problem aduna mu issue say it will keep compounding adunia ma samjagi okay thagachari Ibungochoubi so once again I will come to Athouba aduna hajik chahi ma hele hajik lan sing si megi tarik 13 yaurabani 3 aduna chahi ma mi 13 almost sure have dare hajik se so hajik praja mayam na pami je kanglup khuri mang na pami je hajik leriba lan se masigi Santi Purakpa Masigi peace restored over the Nepamije, Duga, Luribadi, Sum statement of Folokpa, Hazik, Maitega, Kukiga, Yam, Akan the Katnari of Zixe, Aduga, Amarum Dabo, Quena Use, Quay Muslimgi, Quay China, Quay Maiti Pangalis in housing, Aduga, Hazik Labor, Quay Nagagis in housing, say, Hazik Lady but Lance, Yam no normal Loina, Masida Kanagum, the bias later and labor, Dumba Kangup sing the Hina adubu sugumba ko NI yadumba statement ko tholopu tamda hajing manungda uriba oigriba mayamdu madu achumba ma oirbagi mamiem ko stole hajing Nscn-Im na counter charge tor kuma tamda di haiba cookie gi miyoi sing sida Indian forces mayam ko support sil habi wafang ko tole aduna sai bida ko gi lance triangle mo ko urak bai dare Maitei cookie galay ngay matak sida mo cookie versus nagagi marakta adung bawa fung kakla agari hazik kamain daw na hazik lay riba lansi masi peace and the security kamain daw purak bang ngamdoy no hay bawa fung tuni kari mo PVI siya isa yan han bada Prem haziki hay riba por mayam si masi hena confusion
kuida confusion sum hengalai se sigi core issue se kaino hai kanda because there is a design of proxy ama yauri ko proxy ki design am ko yauri ba adu ki proxy ki design se yaubani na pot khudimak si amta nakhai shengaroy ade proxy wena tawramni na chapchana koina gilaw namaga aduni na haibasu hek yadaba samna haibada Home Minister Masana Ahanbagi 2023 haitarene 2023 ki entire period sigi lan manung sigi matamda pi kiba different statements si yengta yeng matamda immigration ki factor ni yawe hari ni external element yawe hai khabani por myam hai khabane adu myam du yawre hairaga yawriba element myam du lawthok pa na resolution ba si lebak sida ladiba law enforcement agency government gi magi prerogatives natro adu tawdabida ngarang na hana umana pira statement na metei kuki ga famina halaga lotion doine na haile adu tagadi moi masasi chena de na moi masasi yaude na unna na bo hona bada machin thirai ne ba right bam sajalang angkala ine ba adu nga sai gi hojik lai pot si kaim na te ba Kuki rongi side ta lady ba militant group mayam si India government ga understanding the thabak tawe si masi anobu na te Kuki ga ihan han bada Kuki militant Kuki gi lady ba tongan ba su group su agreement sign taw nari ba militant sing narco terrorist mayam si ihan han ba 2005 tagi Assam Rifles ka punna thabak taw minnarak ta na nomai kamna dana even conflict Ningjang Baya Bazi, Hanaki Lan, Manung Sida, Cookie Ginaha Sing Mayam, Assam Rifle no make up at Bagi, Maru social media. Aduna Haidiba, Nasi Manipur, driven to river conflict, driven to river. One of the prime actors here, see India government gi Ladyba Moigi forces Mayam Siga, coordinator of Tabak ways, you could have a Kangravaneva. Lureva Poti, Manung the Pumaga Chaliba. Manung da phumaga chaliba India government gi counter insurgency policy aduga India gi magi internal security gi policy sigi policy sing se apply tawna na bonana ko anda moina sin reiba tongan ba element mayam Indian army wena direct sin da bida mako gi proxy army wena sin na rakpada kuki gi group mayam sin ne loin khang le re ada haiba poche season na raga operation ji tawhlura kanda moina hana paramba po si tadre right Tuji tadreba. Howji tadri si kaino hai kanda moina hana parami si kaino. Kuki militants me am si naraga any particular issue amagi disguise the moina some have the method ta the scheduled tribe ki against the solidarity rally ni hajil laga toro lanta sala puto. Armain toro kanda metei na khud hanbasi choina halakani halakma tamda metei ki lalobu me am sina changjal aga kuki ga lan si direct tongdara kanda akoi India government ki side gi Metegi Lalo me have Tasan Kumza Laga Lucian and Nabagi. Adugi a temba when a cardam sanabaneva. Okay. Adu Haribacato Nasi Sahi Ama Makai Sahi Ama Hena Changela Matumsida Haribacat, Simon Sanavicat, Pochita Drev. Metegi Lalo Busi Kumza Laga Lucian Badiladana Hena Mapangan Sagat Purumda Pendra Nahameamna Kutta Kulai Paraga Magi Kungang Nungang defend on Tangala Pudo. Adu do know an endorsement on talk rap. Adu he puts it total akanda di houses come to hike and some the other Delhi the New Delhi the Pamiba politician decision maker may am city. Try the give pill the work to river officers may have the people input. More people idea suggestion policy. Hide the Yumpam Weraga intention to be manaraga Russian by the Louis Paminaraga. Pida information input to Adu the Yumpam decision of Telefonina. Input period missing sida hojiksi desperation la eva noina haiban ama oira kona ma oire sigi bhiom sida hojik kaino noi tawdu sai now they are answerable loi phelo ra konina ana answerable oira adugi desperate oira pagi ship pen mami du ne hoji koina somna kana ta rai se ado khwai luri di Nscn-Im na tholei ba statement sina chumak pa ta ra ga di India na international law me ama violate tawle dam Mingmam di kaino Myanmar ko ba mi sovereign territory manung da India government na proxy force
sizinaraga logistic supply tawsalaga lanji hena lan thuale which is completely breach of international law mamde adu declaration ma Nscn-Im phone tawkhala amina right ha ku kene bi da logistic and material support piraga lan tawhole hairi natra adu gi lan tawhole ba potu mi gi sovereign territory da changaga lan tawholi ba mateng pangjalaga di India government law ma breach tawkhala international law ma ana si achauba international issue era ko sudum yari neba as long as Myanmar da leriba military junta gi government siga India ga gi marak ta leriba equation se sina kidang phejei chalak matam da hai po me amse tamo international court loi tholakane loi tholakane with evidence out tholakane mi jino de ado hajiki point ai khoi oza da sese ge oza Premanda ado oza Premanda hajik Nscn-Im na phongdo ri wafam si even technopol district la iba kuki militant sing si Burma की border पुसलगा मखोई से PDF कांगू का माना लगा मैटी लालो उसिंगदा मसी attack तो है भी वफम खुशी यावरी ngasi की पाउचे सिन फुंगनोक को मतम जिरा अदुना साइवे सिदा हजिक ओइरिबा फिबम सिना हजिक लानसी हेना अमरोम द कोई माइके अमरोम द पुबगी ममी दुबा लैरे हजिक से हजिक इंडिया को NI itself is that is the India government have that NI is India government की मखा दलेबा याम चौबो एजेंसी हम खगनी पृथ्वी द ममिंग चटपा दुम एजेंसी हम खगसु ओइरिमे मखोई निसुम रिपोर्ट हम खग फोम माइ बसी मसी overall all India तने मसी कोई पृथ्वी सिन में थुंग लोइन जाउरी नि मोइ रिपोर्ट से अदुन साइवे सिदा हजिक ओइरिबा फिबम सिदा मखोई निसुम रिपोर्ट फोंगपा अदगी NSCN अमुक काउंटर चार्ज तौरे लैरिबा कुकी मिलिटेंट सिंगसी बर्मा की बॉर्डर पुसलगा PDF का मानहलगा मैटे लालबुसिंगदा लान तौरे हाइबा तारगदि नांगै फुमजलगा लैरंबा खंगगजु नॉर्मल ओइना मसे द बायस लाइतन लैजरबा अदुबा Nscn-Im की ऑर्गेनाइजेशन से हजिक मपान थोले हाइबनि असेंबो पोत फुंगदोरगा अदु साइवाइसदि करी ओइरपु या करी फिबम हजिक ओइरिसे कमाइनि सि वफम थबिबे मतेक्सिदा मसी कनोने Nscn-Im ना हाइरिसे ngasai joina हाइजेकिबदु सि कोइना लाइन लबु चुमदे लाइन लबु चुमदे दि अखोइरोमदगी हाइबा ngamdabdu moina hairiinebako adugi afaba ma root cause thibam change aduga India na hojik tawrisi akoisu we are part of India ni akoina criticize tawbana te akoina hai si law da yawbudu nebako akoina international law akoina parakpada sigi posidi transnational armed conflict layebako madumda su yengba ma changkani si last si UN Security Council da pukhalak ya bo ne si China si permanent member ni China si Myanmar ga pulim ni hai China gumba sin Russia gumna pukhalak ya port ka lei base si ko munna khanga dabani and India government su yamna si yam haina tackle tawum changi haidi asem da khoi thana su haijagi bani khoi tawribu war si samjam na mi amani ta hanna ba dum gi nati manung da kanu ma yauri ko manung ma pano ani ni lei bani ni sel ma manung chile ma haijabani ado kari no si khoi na haiba ya do port oiba aduna khoi na amadu di phongdok pa ya da phongdok ta ba aduni hoji khaga tholei si white conspiracy manung da lei base adugi objective amgal loina tawbani tawrisi mela phai yauraga magi intention yauraga tawba pot oidoriba aduna masi amna Manipuri majawbi thokpa ira masi soiraga din India si khoigi war crime tribunal ga lakadoini si soiradi haidi hoya des armed conflict laitaraga di masana war crime tawdoine armed conflict laitaraga di war matam si da niom ni loi tuai doimni siba na ba thoko mayam si loi bakchi war crime tribunal lakadoini soiradi si khoigi sigi dispute si war crime tribunal akhoina so nataba UN the initiate to ya ka do ni se adu gi podcast dum adu gi se khoi adu yona khoi ubam changi aduna NIA gu mana de ina khamda yamena political forum do baina ga yamna ga hai ba se masi sum da man khan ba ai dia sauna film na hawai ka dum to se sengdu idana ko magi PRO to ga do bukta idi yam kan adu moi una patu hai ni ka sengdu pasi sum de masi political organization ta bani ka tu min na ga le bi sum idana ko adu bu thamja bani na adu gi soir ga dina ai hai je bodo ngasai gi kene asengmadi sigi se khoina mamang de gi hoji dum bera la abane 2nd January 2024 mali ko ngasai akan balana mo re tong na gi bodo madu da khoi chief minister ma sa mangna mana hai hi ba wafum je ngon de yauri masi press yaw gi bani sumaina ko to gi bani akhoi Manipur da sumai to the militant from Myanmar since more border the neighboring country were likely involved hai ma exact wording sumai pi moina akhoi newspaper English newspaper report over da we have established from the various sources the involvement of foreign mercenaries from Myanmar such as KNB, KNR kind yaure foreign mercenary yaure adai dagi mamang su hai direct hai ba sin mi se hai ka no mori da to landu aina khamada akhoi gi cookie gi suspension operation ga leiba dagi di suspension operation leita ba moi khupu na ga amaina to bunga moi yam well coordinated over war ni ma ke hum de tawri ni ma ke mari ga tani pithibri leich na tra sai bal yeng lei ni adu de asar ba yeng lei ni adu gi war du ira level war na te adu da utkhra bane
aduna takpadi manung sida bigger conspiracy lay conspiracy je akoina public domain da akoina ta haiba yada por lay bani na adumakti haiba yade tawdo manung da por lay simadi adum chumbani laroi ade amana aina thamjabado ngasai gi parliament gi house ta akoigi member amana hangbani ahidi yauri record se haiba sida ngasai gi union home minister ko akoigi kano sina masi kano na oir matam sida kano oi akoigi kiren rijiju no oi matam sida ko misu home affairs mana kano ni mana oi sida mana haisi pazana hai ma security force will not launch operation against the group edi cookie group sing se tawro haina nakal itha thare amda aduna takpadi nongmai paiba kangbu terrorist nati so haibire khoi amit sahana ko terrorist du nati so haibire adi moi mathakta suspension operation si February gi 29 de loi hibadu madu loibra loida ba su kaim khangdre agreement amu sangthoktre na ko kaim tawdre nongmai su kapte aduna takpadi ludro nakal amadu kaim nongmai kapta na free de thadu thamine ba aduga nakal asomdagi na maitei gi lalorup tu ga moi ga taw nongmai kapnari ne ba ko adi ayan khamada masi akhoina ni isam samna ngasai conspiracy theory adagi di magi proxy war adu su dum sagat pa side by side khoi international humanitarian law da apply torga international humanitarian law di law applicable during armed conflict war leba jaga da war hara kan leba ani kapna mati ko nongmai bu kapna di war ni ana side armed conflict static case na amle former Yugoslavia international criminal tribunal for former Yugoslavia na madu very clear ni asida ai ngasai gi international humanitarian laws apply togodabani aduga yarga dine khoi ai ngasai toina haijabo do ICR sida international committee red cross ya masida akhoi kokomi gi through bi am or amtang pawm di pu moi kasu intervene tawre taw da su su gaite aduga akhoi na haiga da se akhoi yauri ba amana ULF haire amana kano gi RPFC yawi PLA yawi aduga PLA ga haiba sidi amna organize ba group ne ba sidi magi tongan ba Myanmar de tawte PLA sidi akhoi na ବ୍ୟବହାର to je kano ka ma di common article 3 se Geneva convention mari lei Geneva convention mari si ki article ahum je sab mane common article 3 hai ma se common article 3 ne abide tawraga nongmai kapna gani war tawgoni ne laukthokpa adugumba no risk organization mayam se ma se amane ba tom thin ngan ba adum organization ne ba adu moi gumba daga nongmai kapsan dana tawna ba se masidi yamna in khamada adu Myanmar gi moi di tawte laukthokte na PLA si tongan bane ba ko ma ai chogot ba khop nate aina haji lu gi lakti yaw buduni aina khamada sum organization daga nongmai ka pak ba se masidi ekhoi line logo chum da ban khale anyway am thaga chari oza Premanda thank you so much ai oza Ibungochoubi da adun oza Ibungochoubi hajik NI na adum ba thangalak bu wafam sing se da NI gi special court thangat ki wafam se khoi Manipur gi na sing se hajik laki ben wajing training game da training da hole have ni khoi Manipur gi khoi gi arms outfit me am khaksina adu amurom da bu kuki la lo da attack da hole have wafam se masi kanai bo masi gi pau si masi koi chana ba ba pawno ha gi wafam khuk shor maram di the wire ko ba dum ba online news portal am khak to phone ibne gi paw se aduga the wire ha ri ba masigi editor masamak se khoi gi notice ki hada ki thoi ba khoi Manipur thoi ba lunch ki matang ji ta jo mark se khoi paw se am fabricated news me am ko kham ki ba gi da bak ta khoi leibak me am sam haina gi wafam le mostly khoi na u give se me am u se the wire se da khoi cookie gi lady ba site yam na khoi gi karigum fabric khare le wangang bai wafam buk lai gre have dare adugi wafam even athoba masama the wire da interview ya wi raba adum ba khoi ge athoba ja thobo ne aduna adai wai du da ju hasik lai ba paw adigi hasik paw sina chum me haira ga ju masi krai ba wa masi gi lai ba wire gi moi gi akoina masi khana ba da kamai ni yeng be swai wai sida Manipur da lariba paramilitary forces loina maksi Union Home Ministry makha da laibani amana India gi army gi lariba makha sina Ministry of Defense ki makha da laibani haibadi hoji India da uniform services lariba mayam paramilitary wagera natrag Indian army wagera they come directly under the administration of the union government dagi magi order sigi matung ina Manipur da laiba adugumba Indian army natraga paramilitary forces including assault rifle odoribne Manipur da hoji larima Manipur ki police mayam asisu state ki law and order haibadi state ki magi jurisdiction na state ki makha da laribne akoina haijari badi sahi ama hel aba Iran asi paramilitary forces wagera NIA wagera aduga Indian army wagera central government gi magi whims and fancy magi direction da thabo pangtho pangaktne hozik lariba center gi ruling party asina magi wakhalda Manipur da Iran thoi ba khudi makse magi nar mayam asi lariba central agency mayam sidagi loina lorga khangi bangaktne haibadi
Manipur Paliba government is the same political party. Delhi Paliba is the same political party. Haibadi Miyama were Kanda Kutsi yet go Wigani. Aduna, Aina Yena Piba Potna, when a Kandi Haiba, when a Pibana Yena Kandi Haiba today, they will be fooling the people of this state. Not only on the state, but of the entire country. Aduna, NIA Oigera, was it Samar Pilgi Dizina statement, Pira Ibanatraga, Amina Pira Ibamar, the Corps Commander, and Pira Ibamase, Makogi individual statement. It is a statement of the administration. Haibadi central government gi Makoigi, see how you and Hirakpani. Haidi Makoigi, administration Matungina, Masi Hayu, Hino Hirakpani. Madudana Koina Haribasi, Manipur, Toiba, Iran Mayamasi, Manipur, same government, same political party, they lead the same political party. Masigi Toiba Mayamasi, Karigi the Makta, mismanaged Libra, Natraga, Token Toa Libra. For some other thing. Karigumba is a Haizabu. Karigumba issue ma resolved of the Habitatagadi. Madugi issue to the resolved of you. Not by bringing some other peripheral the Karigumba, Sijin the Rakanatraka Karigumba, Ama Magi Haitare, some Henry, Atuba group of Sizinaba, Purp of Sizinaba, Ama Sizinaba. That is not an honest approach of any government. Aduna long term that it will have its own compounding effect. Last of all, state government or Magi respective state Sina. Anything state government Magi, anything Magi political agenda Natraga Pangtorokumatamda, Akoigi, Ladiba Assembly, Ladiba Cabinet should be strong enough, should be firm on making its own statement. Adurani Prem Pebam, I would say, Akoigi Manipuri political state, Manipuri Ladiba, Akoigi political system, Manipur Ladiba, Akoigi Sios Natraga, Akoigi Ladiba. Political party mayam. Masigi mayam, sigi magi firm way stand whether adi karigi damakta central government in Manipuri life and property sikada with them lila da una sanadoribno. Siestona, some Kumbi Muntokpa, some Kuna Muntokpa, you sacrifice some so that you have a better strategy this side. Madugi sentiment do not Madugi logic to question to what I would say. Was it Hiner said, and I do hire, I am not do hire. Yes, others importantly, the Wudabu. Government gita Wudabu Taudandu Kari, no, Habidu Magi, the saying na Magi Lamagi Lichat Habiduni. Akuna was the question to say. We are questioning the ideal approach of any political party. Government political party do not approach Ningi Kasakar Pari Badugi Magi motive, Magi Wakan in handling that crisis. Adi Yam Hainako Yam Indiagi of Habo police officer Mahabene, Karimumba Lamada, Iran 24-hour Helaba. Minister of Dragadi Kara Lur Bahabene, Hapta Amathuragadi, that government is also a part of that crisis in Haibne. Haibidi Karigumba Kraya Torasu Amathurabasu, Indiagi force in the control to Mamdraba. Control Taudraba. Nini Manung Taudraba. Any part of the country, Madu Targadi, the government is a part of it. Man Haibudu, Yam senior officer Haibane, Maduchuma, Haibudu gives a question mark music, media the Mam Hunter, social media, Toriums, Manipuri crisis, Marakta, Miyamana statement, and Mupira Kanda, whole issues diverse Tokiba, Manipur Toiba, Mayam, sing Sagi Trider, Lana Amturaga men, Susimukao Giboko, Madune. The honesty and the approach, right approach of the political thinkers, political party Mamgi Manipuda, Toibi Iran say, Karino, Haibadu Sob to Godobo, Madura Koina, honest.